Reka nongere mbasuhuze bakunzi ba Ruhuka Info ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze muri kitondo cyo ku itariki 22 z'ukwezi kwa 11 2025 ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze muri mu bice bigiye bitandukanye abawari amajyepfo mu byaruguru asazurengera bwaryo mwese ndabasuje kandi bahaye ikaze. Of course rero birumvikana tugarutse mu makuru rero mu rukerera kurebera hamwe ibizindutse kuri telemirwano dore ko ibintu bitameze neza na gato cyane. Ubu tuvugana turi mu rukerera rwo hafi saa 9 zikira saa 10 za mu gitondo rero aho rero tuba tumeze kumenya amakuru y'ibizindutse kuri tele tukavuga ati twe turi bande yo kuryama kandi mukeneye kumenya amakuru y'isaha. That's why rero mu by'ukuri nanjye nzeka bwatereka ntereka mabwire ibizindutse kuri tele mirwano ahangaha rero ibintu byakomeje kuba zihindura imirishyo hano muri bice bya bitandukanye ngiye kugarukaho mbabwira ngo zahinduye imirishyo mwumve ngo zahinduye imirishyo kuko ntango ibintu byoroshye n'akana gato cyane ibintu byakomeje kuba bibi cyane kurushaho rero byadogereye nyuma y'uko umutwe w'inyeshyamba rero ufashe umwanzuro udasanzwe ahanga ndavuga umwanzuro ukaze umutwe w'inyeshyamba wafashe rero ahanga no gukura mu nzira ingabo z'u Burundi mpaka ku buryo niyo nka bari buze kuba bayiburira irengero ngo bihagaze biterera. Ntabwo ndi kuza kubabwira inshamake z'amakuru kuko tuba dufite iminota mike cyane ubwo munyemere nkubite mbangura babwire rero ubu tuvugana aho uburyo indege za Sukhoi zarashe amashisi nyuma yo kurasa amasi zigahita ihengura ihenguka ikaza gucucuma abantu muri Mikenke. Nyuma yo kuva muri Mikenke hanyuma ikaza ikarasa mbere yo kuva muri Mikenke n'umurazi ko yarashe muri Kora muri rwa ruganda hanyuma rero iraze irihengura iyarasha ahantu hatatu. No ikintu gitangaje kinababaje yarasha aho hantu ariko iharasa kubw'umujinya w'umurando wanzuzi. Ese umujinya bawukuye hehe? Ni nyuma yuko zombi na drone baje bakarasa abashinwa 10 na bangahe 12 ariko ngo bamaze kuba hafi 24 bapfuye kuko 12 ako kanya bahise bapfa abandi 12 barakomereka ku buryo bukabije hanyuma barangije barabatwara mu bitaro. Ariko ikintu gitangaje kinababaje abo bose batwaye mu bitaro bose ubu tuvugana bapfuye. Ubu tuvugana ni 24 ahangaha bafite umujinya n'agahinda n'umubabaro udasanzwe aho bari kwibaza ati se ibindi turabigenda gute nyuma yo kubushinwa bushobora kuza kuturega mu by'ukuri. Amakuru akavuga iki? Amakuru akavuga ko ni coordonnées bahawe nabi niba tubyita coordonnées cyangwa tuza kubyita ko mu by'ukuri abo bagabo babikoze nkana babishaka kugira ngo mu by'ukuri babashe mu by'ukuri kuko amakuru atubwira ko izi eneo barashemo ni eneo zifitwe no muri 23 abo bavuga ko rero bari barashe bo bazi ko ngo bari barashe 23 iri mu birombe. Ahangaha rero biza kurangira birasiye abashinwa babandi ntago ibindi kubabwira kugira ngo mwumve intera bifite ariko ibintu byamaze kuba bihinduka byafaza kubafata indi ntera ku rwego rukomeye cyane. Amakuru atubwiye iki rero? Amakuru atubwira ko izi drone zaje kurasa muri ibi bice zaharashe zirakonkobora hanyuma y'ibyo ngibyo rero kubera umujinya bamaze kumenya ko barashe abantu batari bo bahita bahindukira bajya kurasa Imikenke zaharashe ku rwego rukomeye cyane ninkubwira ngo zaharashe wumve ngo zaharashe cyane. Imikenke zarashe mu misile ikintu gitangaje nubwo zarasha abasirikare. Amakuru atubwira ko Imikenke bo birasiye abaturage gusa. Amakuru atubwira ko Imikenke bo birasiye abaturage gusa b'abanyamurenge barashe mu baturage b'abanyamurenge bakwira imishwaro birukanka bahunga mu nzira mu mvura y'amahindu imvura yari nyinshi cyane yabarashe nijoro ababyeyi babyuka nk'aya masaha rwose bamenengana badafite ahantu ho kujya badafite aho bahungira. Iyo Sukhoi na drone rero biraza bituruka impande zose barabimisha urufa rw'amasasu kubera ko rero umutwe w'inyeshyamba bamaze kumenya tekinike zizi ndege bo nta kindi iyo babonyije nka Sukhoi urugero urumva Sukhoi zabayumva hahita baho kuba ahantu hamwe ntibanyeganyega cyane babuje kandi bakitarura abaturage kugira ngo batabateza ibyago. Hanyuma ko umuturage atabaza ibyo ari byo rero aza batarabimenya ibyo ari byo we arigendera agakomeza gukora muvumo
kandi indege bamuvuma. Nguko rero uko babombarije Mikenke niyo nka bakayirasa ku rwego rukomeye cyane. So rero bayirashe barasa Mikenke ku rwego rukomeye cyane, abaturage benshi barapfa. Kibaza ko umubare utaramenyekana kubera ko imvura ari nyinshi cyane, nta buryo bw'ubutabazi bagomba guhita babona. So rero indege yaje kuzenguruka, kandi ntitwagirwa ko n'ubundi yarabimaze iminsi igera kuri 2 n'ubundi zikazenguruka iri gutwara amakuru yaho igomba kuza kurasa. So rero ubu tuvugana Mikenke bayirashe ku rwego rukomeye cyane, ku rwego rukomeye pepe kandi yo kwitandukanya neza bakayigira ubureti. Ngayo nguko rero ni ibitero bidasanzwe byagabwe Minembwe, aho rero bashaka kwisubiza point 0, ariko ngo bikaba byabera imfabusa. Ndetse nk'urugamba rwo hejuru Kigwimba Turemugabo, urugamba rudasanzwe, aho intambara ikomeje guca ibintu bigacika hano muri urugamba, ntabwo byoroshye n'akana gato cyane. So rero mbere ko njya ku handi drone suko yarashe muri Masisi, reka mansoza amakuru anga muri Nord Kivu, muri Sud Kivu. Rero amakuru azindutse tubwira iki ku munsi w'ejo, nibwo ku munsi w'ejo nibwo izi nyeshyamba zarwanye ku rwego rukomeye cyane, zifata ikibuga cy'indege, zifata kimwe mu kibuga cy'indege. Rero harazanya Mubemba ziragifata rwose, birangira ingabo z'u Burundi nyinshi zimwe muri zo zimanitse amaboko. Ibintu yababwiye ku masaha yatambutse, uburyo z'ingabo zafashe ikibuga cy'indege mu by'ukuri cyangwa Shabunda ziragifata, ubundi ingabo z'u Burundi nyinshi zibura amahumekero, zimwe zihita zimanika amaboko, zirafata ku rwego rukomeye cyane. Ikibuga cy'indege cyari kiyobowe n'ingabo z'u Burundi ari nabo bakigose. Ikibuga cy'indege cyari ingenzi cyane. Ikibuga cy'indege cyafashaga ingabo z'u Burundi kwakira umusada, niho wazaga ugahagarara. Ikibuga cy'indege mu by'ukuri cyageragezaga kwakira intwaro, ndetse bakanagikoresha bacyura abamajoro, abasirikare cyangwa se abaofisiye bagira ikibazo ku rugamba, ndetse n'abasirikare bakomakomeye. None ubu tuvugana izasarangwa zigifata ziragikaba. Zigimara kugikaba rero, abari barimo ahangaha bahita bahungira Shabunda Centre. Guhungira Shabunda Zone, 23 irabakurikira. Ubu tuvugana rero mu kanya gato, mu kanya Shabunda maze kumva yose ko yamaze kwigarurirwa, bagiye no guhita bafata Shabunda no airport ya Nyayo, apana aerodrome. Niyo mara kubifata rero, ivumbi maze kumva ukuntu rigiye kuba ritumuka. Ahangaha rero mutwe nyeshyamba komeje guca agasuzuguro ka Neva ndetse n'abasirikare bari mu rugamba, ariko sinzingaragaca agashobore nonaha, kubera ko murabizi ko Neva nawe yamaze kwigira umuzeneti. Mugabo wamaze kurya kwibuye, akumva ibuye ryamubanye ubuki, akaba ingabo zari kwemera kuzimarira ahangaha mu iki gihugu, mwe muramukinisha. Ubu ngubu uko bigaragara, Neva nanacitse kedubwe, ntabwo ashobora kumuhagarika ngo akore ingabo ahangaha muri Kongo. Biragaragara ko umugabo yamaze kwambara rumwe, isura yambaye kuvuga ati n'ubundi nahuye n'icyasha, ubundi narakubiswe, n'ubundi sindi buze guhagarika izi ngabo, simbuze kuva muri urugamba. Ati ikiba kibe ndabikora ye, ahoda kiba kibe ndabikora ye kabaye. So nibyo rero, nibyo ngibyo mwebwe ntabwo byoroshye n'akana gato cyane. Rero ubu tuvugana ahangaha muri Sud Kivu, urugamba rukaba rugakomeje ku rugamba ruri ku rundi rwego. Urugamba, intambara mu by'ukuri, amasasu aremereye, amasasu manini ndetse n'amatoya. Aho rero tuvugana abantu bizamwenga bari kumva amasasu, bazindutse kumva amasasu adasanzwe. Mwenga izasarangwa zashaka kwikura mu nzira kugira ngo bagerageze kurinda n'urugamba ndarwa twangiza mining. Hanyuma mu by'ukuri rero ubwo tuvugana Mwenga ikuwe nk'amasasu adasanzwe, aho rero tuvugana isaha yose mushobora kuza kuva mu mfungo batombe. Ariko Mwenga bari guhungira Kamituga, ingabo z'Uburundi nkuko navuga ku munsi w'ejo, bari guhungira Kamituga mu bice bigiye bitandukanye biri kuberamo urugamba. So ibyo rero biri kuba aho ngaho muri izo agase zigiye zitandukanye za Sud Kivu. Ubwo rero Shabunda ruzindutse ruhinana, izi ngabo z'Uburundi zagira ngo zirebe ko byiza zakisubiza agaciro, ariko byamaze kuba bicyane, nta mahitamo n'aya namwe bagifite anga muri Shabunda uretse kujya kuraswa. Nyuma rero abari Shabunda akaba ari gutangira kwisokamo hakiri kare, abari bavuze ko batazayisohokamo bakaba batangiye kugenda basohoka gake gake. Iravuga ko rero dutekereje urugamba ruri kuva runaho ruri kugera, iyi yaba ari insinzi ku mutwe w'inyeshyamba za AFC. So nganguko rero
ntabwo byoroshye n'aka na gato cyane. Ese noneho kwanza nyuma y'uko Sukhoi ibashe bihagaze bite uko nemaze kugenda mbibabwira. None ko Sukhoi nyuma yo kurasa imikenke gaturebe rero ngo yarashe Masisi ivumbi iratumuka. Masisi yarashe ni rero sasa ku mugoroba wo kuri uyu wa gatanu ubwo ni ku munsi w'ejo Ugushyingo, ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo zagabye ibitero mu gace ka Mahanga ho muri teritwari ya Masisi zikoresheje indege y'intambara Mahanga. Iyi ndege yo mu bwoko bwa Sukhoi 25 yarashe muri kariya gace nyuma y'uko mu masaha yo ku manywa yarashe inshuro ebyiri mu gace ka Mikenke mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Agace ka Mahanga rero kuri uyu wa gatanu kiriwemo imirwano ikaze hagati y'inyeshyamba zo mu mutwe wa FCM23 n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Kinshasa cyane. Imirwano kandi ikomeje kubera muri ibi bice bitandukanye byo muri Kongo, mu gihe umuyobozi w'ikirenga wa Qatar Sheikh Tamim bin Hamad bin Khalifa Al Thani ari mu ruzinduko muri iki gihugu. Qatar niyo yakiriye ibiganiro bimaze amezi 8 bihuza Kinshasa na FCM23 ndetse mu byo impande zombi zumvikanye Doha harimo gutanga agahenge kugeza ubu katarabasha kuba kaboneka. Birababaje rero kumva umwami ari hano muri iki gihugu ariko ingabo za leta ya Kinshasa zikaba zikomeje kugaba ibitero. Abagabo nta nubwo bagira ubwoba no kw'Imana, ntabwo bagira ubwoba n'aka na gato cyane. So rero uyu ni Tshisekedi kandi nkuko nababwiye ni umugaba mukuru w'ikirenga ubu tuvugana, ndetse ubu tuvugana umuntu uri gufata umwanzuro w'urugamba. Ni kimwe cyane kandi na neva. Ubwo ngaho tukibaza duti ese abaperezida niko no gufata imyanzuro ibyo turaza kubyitikira niko noneho cyane y'urugamba. Umuntu ndangiye bose nabita abasivile nubwo Bemba avuga ko yabaye generali ariko byagorana kumwizera, ariko urabona ko kugeza kose ari gufata bamwe mu bagenerali b'ingenzi b'ingirakamaro yarangiza muri kubona uko ari kugenda bigenza imikino rero yamaze kubijya ku ruhande. So ngaye nguko rero ibintu byamaze kuba bihinduka kuri tere y'imirwano. Twihuse rero kabaye imikino ni ku ruhande, ikintu cyo kigomba gukoreshwa n'amafaranga, ibindi bize nyuma. Faranga imbere, ibindi bize nyuma. Ikigaragara cyo baye nk'Imana Nyagasani itabara urwawe. Tukiraho rero munyemerere turebe hamwe ku mirwano yibereye ngaha muri za Masisi uko ihagaze ndetse n'uko izindutse. Imirwano hagati y'inyeshyamba za FCM23 na Wazalendo ni nyuma mu by'ukuri rero y'uko urugamba rukomeje gufata intera ku mugoroba watambutse. Ubu tuvugana rero intambara iri kubera mu gace ka bita Ikibanda, ahari mu murenge wa Osobanyungu, ahari muri teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru. Amakuru atugeraho avuga ko muri Walikale avuga ko inyeshyamba zimaze iminsi 3 zongera abarwanyi n'ibikoresho zagabye ibitero ku birindiro bya Wazalendo Ikibandi. Intwaro ziremereye n'izoroheje zakoreshejwe n'impande zombi muri iyi mirwano bitera ubwoba bukabije mu baturage ba Kibanda no mu midugudu ihakikije. Nuko rero amakuru atugera atubwira ko inyeshyamba za 23 zateye Kibandi biturutse Ikasopo, hamwe mu hari ibindiro hamwe mu birindiro byabo bikomeye muri ako karere. Kibanda ni mu birometero 3 gusa uvuye mu Buhimba, umudugudu wa mbere wa teritwari ya Walikale, mu muhanda wa Nyabiyondo, Kasopo, Kimwa ndetse na Ntoto. Inyeshyamba za 23 rero nizigarurira Kibanda bishobora kuziha amahirwe yo gutera imbere zerekeza Kimwa na Ntoto, ibice biri mu maboko z'inyeshyamba, ibice biri mu mboni z'inyeshyamba za 23. Urumva ko kugeza kose ahangaha nawe kugenda berekeza ngo barebe ko isaha yari yose ashobora kuba bahigarurira. Ese barahigarurira cyangwa ntabwo bahigarurira? Mu yandi makuru rero ku munsi w'ejo nk'uko namaze kubibabwira,
umwami wa Katari yamaze kugera i Kinshasa, ariko abantu ibintu byabaye biratangaje, biranababaje, biteye agahinda. Umugabo yageze i Kinshasa, agera i Kinshasa batararangiza kurambura ya tapi abayobozi banyuraho. Sinzi ikintu muri kucyumva. Ni ukuri uyu mugabo yamuritse mu ndege, abagabo bakiri kurwana na tapi, twabibonye hano hasa nabi. Nuko nyine abaperezida nta yandi mahitamo baba bafite, ariko rwose abantu yakiriwe n'imbaga nyamwinshi, ariko idafite umusururu kabisa, idafite ubwenge, idafite ibintu bizima biturukamo. Ntabwo byoroshye n'akanya gato cyane kumva niko mureka ko tunaganira. Ibihugu byinshi bikoramo ubukire, ni gute abaperezida babura ubwenge kugeza ubwo gikena ku rwego rukomeye cyane, gifite umutungo ugana kuri ako kumana nyagasani, wiyita ku ntambara, ntiyite ku nyungu z'abaturage n'ubwiza bwabo ndetse n'uburambe, no kugeza ubwo kuba perezida bigenda kuriya. Abaturage rero mu by'ukuri muri Sud Kivu babonye bikomeye, ngira ngo ku munsi w'ejo narababwiye, bakisabira amakenga ko batabara. Ubu tuvugana amakuru mfite ni uko amakenga yamaze kuba amanura ingabo nyinshi zo kujya gutabara bariya baturage bo muri Plaine de Rusizi, nyuma yo kuba bamusabye ubutabazi nk'umubyeyi. N'amakuru amaze kuba nkurura rero, mwabyuka ku munsi w'ejo ko nababwiye, nyuma y'uko hari abaturage baturiye muri Plaine de Rusizi basabye amakenga ubufasha, ko bamubwira ko bagerageje ibindi bihugu byo birabangira, ndetse no mu by'ukuri n'amakenga we yabumvishije, aravuga ati suni kabisa mumaze kuba mutabarwa, kandi mu by'ukuri yemeye ikintu akunda kuba agikora. Biraza kuba bitandukanye n'ingabo z'u Burundi rero, zo kugira ngo zijye kurwanira ingabo z'uruziye kugira ngo zijye kurwanira bene wabo. Ubu tuvuga ni za Sarangura zamurutse, zigiye guhita zikora umukwabo cyangwa zikora akazi kadasanzwe ko kugerageza gutabara abo baturage baranga muri Plaine de Rusizi. Aya ni amakuru yakomeje kugenda atugeraho ku gihe, aho rero umutwe w'inyeshyamba cyangwa se abasore bamakenga biyemeje gutabara abaturage. Tusimbutse gato cyane tugahita tugaruka nka muri Uvira tubwira ko ubwoba ari bwinshi. Ingabo zo nk'uko nayo bimaze kubinsi mbibabwira, hari ingabo zagaragaye rero sasa no bya nyabyo ahangaha mu misozi iri hafi y'umujyi wa Uvira, n'intwaro rutura ndetse bamaze kwambara n'amantibale ku rwego rukomeye cyane, ndetse n'abandi bambaye za night vision. Aya makuru mu by'ukuri ni kurira ahantu hanjye kandi hizewe hanyaho, arangira ko abarundi bakeya babonye igikundi cy'ingabo n'intwaro ziremereye cyane, ndetse bitegura urugamba ku buryo bukomeye cyane, aho rero bavuga ko izi ngabo isaha iyo yose ishobora kuza kuba zitera umujyi wa Uvira. Aha rero mu by'ukuri bakaba batanze amakuru ibukuru, ariko ikintu gitangaje bakaba nta kintu kimwe yigeze babikoraho uretse ko bwabo babaye maso gusa. Rero abahanga bavuga ko abasirikare bafite communication n'abasirikare bari muri Tema ndetse na Mongwengo bafite zira ntwaro zirasa kure cyane. Aho rero isa mushobora kujya kumva Uvira bayigabyeho igitero kidasanzwe, bakaba banayikura mu nzira isaha ire yose, nyamara kandi abayirinzeho igiti imikino. Ese ubundi giye mugirangirizwe nande? Mugirangirizwe n'abande mw'abantu mwe? Kahubwo yabirinzwe n'abasirikare b'abanyabwoba, kuko abenshi muri bo ngo babona bikomeye bagakora imyenda bakanyaruka bakigendera. Sasa amakuru gakomeye kugenda dukurura se ko babona bikomeye bagakora imyenda bakiruka bakigira abasivile, abandi bakigira abaturage, kandi ibingibi nibiza gukura ni ukuri wendetse ko umuntu yakoresha zimwe muri po bafite, ariko ubundi barikiye ideology uyu mugabo afite, akaba bakamuha n'amasegonda. Mbega igihugu ngo yabacyangije we, igihugu yabacyangije kabisa. Ngaho ko urugamba rero ruraza gukomeza nk'uko makumyabiri bisobanuye mu nama, kugeza igihe by'ukuri ibihugu bimwe muri byo bizemerera, ubundi bikemera kurambika intwaro hasi, ubundi abandi bagakomeza inzira z'amahoro. Ngayo nguko rero
nuko bimeze reka rero se nasoreza ahangaha hanyuma ndetse kuba tumenya andi makuru adasanzwe ndaza kuba nyabagereza ku gihe kandi ndabashimira murakoze abakocu nagaruka bye bye.